Evo, puno ima tih upita da pokažem neke koje drugi nisu pokazali. Jasno, mogli pokazati neke diverzijske fore, ali to ne želimo zato kaj ne bi se to zloupotrebilo, jer znajte da vi možete, na primjer, ribičkim štapom isključiti struju jednog cijelog grada. Možete sa 30 metra šlafa za zalijevanje uništiti nasip jezera. Možete sa šakom pijeska ili šakom masti vlaka zaustaviti. Tako da vam je znanje najveće oružje i to isto ste mogli vidjeti u tim James Bond filmovima. On mora znati voziti aviona, broda i to sve skupa da bi znao to i pokvariti ili uništiti. Tako da to znam i po mojem vujči, stricu zapravo, Valentu Markovčiću, koji je bilo u ovim Brandenburgerima. Oni su isto morali znati puno toga, razne jezike, pa su bili efikasni time kad su više toga znali. Znači ljudi, znanje vam je najveće oružje i nemojte ga zloupotrijebiti. Evo, mi smo inače htjeli napraviti filmove da ne prikažemo opće opasne radnje, ali budući da su drugi našeg govornog područja to objavili, jedan film o kiselini, a vidjeli smo da tu postoje dosta opasnosti, prisiljeni smo snimati i mi film o korištenju solne kiseline u survivalu i kaj se mora s tim napraviti, ali tako da to bude prilično sigurno dok se dela. Zato jer solna kiselina je dostupna svugdje dućanu, cijena je manja od litre mlijeka za litru kiseline. Evo, to je ta solna kiselina 20%, a naše filmove nažalost gledaju, ne nažalost nego drago mi kad gledaju i klinci, deca, tako da hoćemo njih isto upozoriti da ne oponašaju takve eksperimente jer su prilično opasni i da odmah naglasimo gdje leži ta opasnost. Kao prvo, ako koristite kiselinu, pazite da se ne poškropite. Ako biste se slučajno poškropili, morate imati u sebe dosta vode za ispiranje, da razredite tu kiselinu. Ako vam je kapnula, na primjer na ruku ili ne daj Bože na oko, onda je važno to ispirati 10 do 20 minuta. I najbolje je napraviti rupu kako se sad napravi u čep, da imate mlaz. S tim mlazom ispirate onda oko ili dio tijela gdje je kapnula kiselina, ili pak ustima špricate čovjeku u oko, nek vas ne bude sram, jer time mu budete spasili vid. Kiselina je jako zeznota i ona vam peče i kako vi trljate, čim dublje ulazi od tkivu i radi veće štete i veće rane. Zato je vam najbolje imati dosta vode u sebe. I sad da vam pokažemo te neke eksperimente koje je jedan kolega radil sa solnom kiselinom i sa aluminijem. Tu dolazi do reakcije, evo to je sa solnom kiselina. Imam tu lim od aluminija. I vidite, dok ja zalijem aluminij, dolazi do kemijske reakcije, stvaraju se mjehurići i toplina. Prvo malo, onda sve više i više. Čim je veća površina aluminija, tim je brže dođe do reakcije i stvaraju se ti mjehurići plina koji je jako neugodan, nagriže vam pluća. Evo, sad je počelo. Znači, te mjehurići stvaraju pritisak i ako se to stavi u jednu bocu, dođe do eksplozije. Zbog čega je bitna eksplozija? Zato jer možete s njima raditi kiselinske bombe, na primjer, da biste obranili neki teritorij, neki podrum ili slično. Postavi se to i dok dođe do eksplozije, neprijatelj se onda poškropi s time, dođe do ranjavanja ili pak možete napraviti, evo vidite kako je sad počela reakcija, sve jače i jače. Pravi se mjehurići i može vas to poškropiti i miris je jako neugodan, tako da možete, na primjer, obraniti sebe ako ste nekim podrumu, ako imate plinsku masku, ili pak se rade alarmni uređaji. Znači, plinska kiselina je 10 kuna, aluminijska folija isto 10 kuna. Za 20 kuna možete napraviti 5-6 takvih boca koje eksplodiraju kad se prevrnu i onda možete s time osigurati neki prostor u šumi, na primjer, da ako neko dolazi
potegne špagicu, ovo se prevrne, dojde do reakcije i pukne, znači neki alarmni uređaj. Zato se mora to koristiti. I sad bomo mi pokazali kako to funkcionira. Vidite sad isto kako je to agresivno. Prvo manje i sve više i više. I ovi plinovi nagrizu vam pluća i dišne organe. Tako da ovo ni u kojem slučaju ne raditi u zatvorenim prostorijama. Evo sa nama je tu kolega, on se razumije u kemiju. I sad kaj vi recite na to, vidite koja je to reakcija. Prodajte malo flašu isto kako je vruće. Znači ako se stavi negdje u neku posudu, nastaje velika temperatura i ona vam isto mora uništiti podlogu ako je od plastike pregori ili pukne ako je od stakla. Tako je to isto opasno. Evo kod ovog eksperimenta ili kod stvaranja tih bombi za upozoravanje, prvo se ulije kiselina u bocu, znači 1 litra je dovoljna za oko 5 boca. Nemojte paziti da ne polijete pokraj, inače budete hvatili to s rukom, budete se zapekli, moja ruka uhvatila na kiselinu, zato nosim sad rukavice. Znači prvo napunimo te boce s kiselinom, ovo je dovoljno, ovo je čak prik preveće, ali nek bude reakcija čim brža. Zapreš. Znači, alarmni uređaj funkcionira tak da mi prvo ulijemo solnu kiselinu, onda napravimo kobasicu od aluminijske folije koje visi na špagice. To zašarafimo u boce i sad je ovo tu sigurno. Ima prednost znači pred drugim alarmnim uređajima gdje je unutra municija, metak ili neka petarda, time da ne koristimo nekakvu vatru, ne može vlaga to uništiti. Funkcionira gotovo uvijek i kako god vi bacite tu bocu ili ona padne, ako je kakva žnora, ona padne ležečki i ona doje do reakcije kad se spoju aluminij i solna kiselina. Znači vi možete to i kamuflirati sa nekakvim novinama da se ne vidi kaj je unutra i možete to postaviti po šumi oko vašeg logora. Ako neko dojde, potegne špagicu, ovo doje do reakcije i čujete eksploziju koja vas onda upozore. Druga stvar je, djeci je to zanimljivo dok se doje do neke reakcije, kao sad ovo kad smo imali, i onda oni to znaju gledati. To znaju gledati i metroseksualci i žene i ne kužiju kaj se bude dogodilo. Znači neko bi to mogao dođati u rukama gledati, jedno mu tu pukne u licu i to je jako gadno. Znači došlo bi do teškog ranjavanja. Zato morate biti oprezni. Ovo može stajati danima negdje u prirodi oko vašeg logora i funkcionira uvijek. Sad budemo jedno tako bacili da vidite kakav je učinak ako se to prevrne, ako dođe do reakcije ili ako vi to koristite kao alarmni uređaj protiv na primjer lopova s noći ili kakve već god u nekoj ekstremnoj situaciji. Znači ovo se baca kao ona ručna bomba protiv tenkova. Znači baca se ovak, ne ovak, jer se ona već promučkali tekućino. Znači bacamo je, ona padne plosnato i dolazi do reakcije. 1, 2, 24, 25. Znači 25 sekundi je trajala reakcija do eksplozije. Znači nije ju odalo ništa, niti šum neke žnure. Tako da se ovo mora zamaskirati sa listjem ili bilo kako drugač. I jako je efikasno preplaše na primjer nekog lopova ako hoće ući na vaš grunt u noći i bude ga sigurno otjeralo. Tako da se ipak ovo ima neku vrijednost u survival situacije. Mislim da smo pokazali najmoguće sigurnije način uporabe toga. I sad kolega, evo bacite vi još jednoga tu. Vidite kako se funkcionira. Vidite i sami. Sigurno je dok pripazite i neće ništa dogoditi ako ste koristili te savjete koje smo svi sad prenijeli. Nakon svakog korištenja bilo kakvih kiselina, dobro se isperete. Nikad ne znate gdje vas se možda poškropila, vi to ne znate, vas bude poslije možda peklo. Evo sad se pravi. Kiselina se koristi inače i kao oružje.
imate napada kiselinom koji su uobičajeni u Indiji, u Bangladešu i u Pakistanu, gdje godišnje čak 8,5 tisuća ljudi strada od napada kiseline, jer ta kiselina vam je jeftinija od samog mlijeka koje možeš kupiti u dućanu. Ona imamo u Engleskoj je zadnjih godina bilježena epidemija napada kiselinom, a razlozi su osveta i ljubomora. Od 2016. godine se udvostručila su se napadi nego godinu ranije, a to je bilo 720 žrtava samo u Engleskoj. Od 2010. godine je stradalo od kiseline čak 1805 ljudi. 20% počinitelja su bili tinejdžeri, znači od 13 do 19 godina. Znači klinci se s time polijevaju ko blesave. Napadi kiselinom su postali novo mjerilo razine sociopatije u britanskom društvu. Diljem svijeta su inače 2/3 žene žrtve, a u Britaniji su to 80% muškarci. Znači tam žene, muškarci s tim polijevaju. Drugdje u Europi su postale žene žrtve tih migranata, jer je to došlo od njihove kulture sim i onda je najbolje ženama posavjetovati, nemojte se petljati s migrantima i ako budu ljubomorni, imaju drugačiju kulturu, mogli vas zalijeti s kiselinom i to su one jako grde rane koje dugo bole i vi ste cijeli život unakaženi zbog toga. Evo, a imali smo jedan napad kiselinom na trgu Bana Jelačića, mislim 1998. godine. Tam je jedan cigan došao iz zatvora, vidio svoju ženu i je zalija s kiselinom. Tako da kod nas isto to se može dogoditi, nadam se više ne. Ali tako da znate da morate pripaziti s tim kiselinama i kako upotrijebiti tu kiselinu u korisne svrhe. Znači obrana, alarm i tako dalje.